Biti Novosađanin danas znači biti stanovnik Evropske prestonice kulture, biti svedok najvećeg investicionog talasa u ovom delu Evrope. Biti Novosađanin znači biti svestan da si potomak ljudi koji su umeli znali da se bore za svoj grad, pa čak i životima. Ljudi koji su znali da ustanu iz letargije i uzmu sudbinu u svoje ruke, sudbinu svog grada i da onda ostvaruju snove za njega. Biti Novosađanin znači da znaš koliko je važno da neguješ svoje korene, da učiš o prošlosti, da ne ponavljaš neke greške iz nje. A Novi Sad danas je zapravo priča o svima nama, o tome kakvi smo, šta smo danas i šta hoćemo da budemo.